Sada ćemo napraviti dve udaljene IP telefone, odnosno odvojena dva VoIP sistema i omogućiti njihovo povezivanje preko dva različita rutera. Znači, napravit ćemo dva telefonska servisa, potpuno odvojena, sa različitim brojevima telefona i povezati ih. Stavit ćemo po 3, imam se greška, IP telefon, po 3 IP telefona. Sve povezati na switch. Sa switcha na router. Dva routera međusobno ćemo povezati serijskim kablom, pa nam zato treba i serijski port. To ćemo sada dodati. Dodajemo serijski port. Ok, to smo dodali. Povezati dve telefonske mreže. Projektovati mrežu, neka ovo bude na primjer LAN 1 192.168.1.0/24, ovo će biti neka LAN 2 mreža 192.168.2.0. I ovo će biti LAN 3 192.168. Promijenit ćemo na 202.20.20.0/30. Dodat ćemo računar, neka bude na primjer laptop 1, s jedne strane i s druge, povezati konzolnim kablom. Konzolni kabel vezujemo za laptop i za router. Treba će nam i za switch. Neka prvo ide na switch. Ok, isto to ovdje. Ovako, IP telefoni će dobiti IP adrese preko DHCP-a. Prema tome treba podesiti switch i postaviti u kom VLAN-u pripadaju portovi na koji su vezani IP telefoni. Pokupit ćemo sve portove, odnosno pokupit ćemo ova tri porta, interface range FA 0/1 do 3. Pošto sada nećemo praviti nijedan drugi virtualni LAN, zato što po defaultu svi telefoni se nalaze u virtualnom LAN-u broj 1 na switchu, tako da nećemo praviti novi zato što nemamo računare koje bi mogli da ubacimo u drugi neki virtualni LAN. Zbog toga, da bi iskoristili sve ovo,
ubacit ćemo portove VLAN-a portove switcha u VLAN 1, odnosno u voice VLAN 1. Switch port mode access, ok. I imamo switch port voice. Ok, sad kaže nam da treba da ukucamo VLAN broj 1. I imamo još interfejs FA0/4 i treba da ga ubacimo u mod trunk. Ok. To je sve što treba da uradimo na switchu. Prebacit ćemo na router. To isto odraditi na drugom switchu. Izvinjavam se, greška. Znači ovako. Ok. Interface range FA0/1 od 1 do 3. Također ubaciti u kom modu pripada i reći da ovdje ide voice VLAN 1. Imam se razmak. Ubaciti interfejs FA0/4 u trunk mod, switch port mode trunk, ok, i to je to. Sada preći na router. Ovaj router nazvat ćemo router R1 da bi ga razlikovali. Znači ovako, hostname neka bude R1, ok. Dodati interfejsu IP adresu FA0/0. Neka bude IP adresa posljednje korisne 192.168.1.2.4. Možemo bilo koju, izabrali smo tu. No shutdown. I to je ok. Zatim zadati port interfejsu SE1/0 IP adresu. To će biti 202.20.20.1/30, odnosno maska 255, 3 puta i ide 252. No shutdown. I imamo još clock rate, neka bude 64 na primjer. Isto to, dobro, sad ćemo, isto to treba odraditi na drugom routeru, ali pre toga napravit ćemo DHCP. IP DHCP, isključit ćemo ovu posljednju korisnu 192.168.1.254. Ok, pravimo pool. Neka se zove VoIP 1, na primjer. Okay. Network je 192.168.1.0/24. Okay. Default gateway, odnosno default router je 192, posljednje korisno 168.1.254 i zatim ćemo definisati telefonski servis, odnosno telefonski servis, ok. Postavit ćemo maksimalni broj fizičkih uređaja. Fizičkih uređaja neka bude 5, maksimalni broj fizičkih uređaja koji će dobiti brojeve telefona neka bude isto također 5, IP source adres
Sada ćemo postaviti koja je IP adresa na koju treba se obrati svaki IP telefon, odnosno to će biti 192.168.1.254, to je taj router koji vidi. Imamo port 2000. Zaboravili smo u DHCP-u da postavimo option 150 za VoIP. To ćemo posle da odradimo. Sada treba da definišemo auto assign. Okay. 1.5, ok. To smo završili. Samo se vratimo na... Ovdje smo zaboravili option 150, IP 192, 168, odakle će dobiti brojeve od 1, 2, 5, 4, odnosno pozivne brojeve. To smo zaboravili da uradimo. Okay. Sad imamo phone, crtica, prvi telefon dobit će broj, na primjer, neka kreću svi sa 1, 1001. Okay. Drugi telefon koji se prikači dobit će 1102. Treći. Možemo tako dalje, ali nema potrebe, pošto imamo samo 3 telefona. I to je to što je trebalo da se odradi na ovom trenutnom routeru. Na drugom routeru imamo telefonski servis broj 2. Router ćemo nazvati R2. Hostname R2. Zadati IP adrese na interfejsima. FA0/0. IP adresa je 192.168.2. Stavit ćemo posljednju korisnu. Maska je 24. Podići port. Shutdown. Ok. Ući u interfejs SE 1/0. Zadati mu drugu korisnu adresu iz ovog iz lana 3 iz tog opsega. To je 200, adres 202.20.20.2, maska je 30, 255.252, ok, i no shutdown, clock rate smo već zadali. Sada napraviti DHCP, odnosno prvo isključiti ovu posljednju korisnu iz dinamičkog dodjeljivanja 192.168.2.254, napraviti pool IP DHCP pool, neka se zove VoIP 2, zatim napraviti network je 192.168.2.0, maska 30, ok, default gateway, odnosno default router je posljednja korisna iz te mreže. I ostaje nam još ono što smo pre naknadno dodali da su zaboravili, option 150, da otvorimo DHCP za VoIP, option 150, IP i koja je adresa, bit će 192.168.2.254. Ok, pravimo telefonsku centralu, odnosno CME, Call Manager Express. Okay. Idemo na Max i phone, bit će, na primjer, postavimo 5 fizičkih uređaja, max brojeva koje će dobiti, fizički uređaj koji će dobiti pozivni broj, ostavit ćemo 5, IP
source adres bit će 192.168.2.254, port 2000, ostavljen je za VoIP, ostaje auto sign, ok, 1.5 i definisati brojeve. I sada ćemo za ovu drugu grupaciju postaviti brojeve sa pozivnim brojem 2. Phone, samo malo, evo ga, i phone broj 1, evo ga, dobit će broj 2.001, dobit će broj 2.0.2 i stavit ćemo još treći da dobije 2.0.0.3. Sad sve ovo gotovo, samo da vidimo da li će dobiti, stavit ćemo napajanje pa vidjeti da li će dobiti telefon i brojeve u jednoj i drugoj mreži, ali trenutno još nije omogućena komunikacija između ovih telefona koji se nalaze u LAN-u 1 i u LAN-u 2. Da bi to omogućili, potrebno je da izvršimo rutiranje i klasično za IP pakete i rutiranje, odnosno rutiranje za određenu grupaciju pozivne broje. Samo vidimo da li je dobio. Ok, dobili su. Da vidimo ovdje. Ok, dobili su. I da bi to uradili, prvo treba da uradimo rutiranje. Znači, rutiranje možemo da uradimo koje god hoćemo, aj neka bude statičko u ovom slučaju. IP root, ok, bit će 192.168.2.0, router R1 ne vidi mrežu LAN 2 i to je sve ide preko porta SE1/0. Završeno rutiranje. To je ovdje. I ostaje još router R2, IP root, 192.168.1.0, maska 24 i sve ide preko porta, znači na routeru 2 sve ide preko porta SE1/0. Ok. I sad smo uradili rutiranje IP paketa, međutim nismo uradili rutiranje VoIP saobraćaja. Da bi to uradili, potrebno je da ukucamo sljedeće komande. Dial peer, voice, ok, to je za prvo rutiranje, VoIP i otvara nam se opcija za rutiranje, VoIP saobraćaj, destination pattern. Sad, postavit ćemo, znači mi smo sada na routeru R1, to je ovaj router. I treba da omogućimo da router R1 prosledi saobraćaj do ove grupacije telefona. Ova grupacija telefona počinje sa pozivnim brojem 2, a ostale 3 tačke zamenit će ostale broje. Ok, i ostaje destination pattern, IPv4, dve tačke i da postavimo IP adresu gde se nalaze ti telefoni koji počinju sa 2.0.0 nešto. Nalaze se na IP adresi 192.168.2.254. I to je to. Samo malo. Da smo nešto pogrešili. Samo malo. 192.168, IPv4. Izvinjam se, ne destination pattern. Destination pattern smo već radili, nego ide session target. IPv4. Greška
pitanju 192.168.2.254 i završili smo. Idemo na drugi ruter, isto to, znači otvaramo dial peer, voice, 1, VoIP, pa onda idemo destination pattern za koju grupaciju telefona, znači router R2 treba da prosledi saobraćaj do grupacije telefona koji počinju sa 1, 3 tačke za ostale cifre, imamo još session target, IPv4 i gde se nalazi ta grupacija telefona sa pozivnim brojem 1 pa dalje, to je 192.168.1.254. I to je kompletno rutiranje i IP saobraćaj i VoIP saobraćaja. Malo možemo probati to sada. Pozvat ćemo 2001 i vidimo da to zvoni. Gde zvoni? Ne tu. Vidimo koji ima. I to je to. Znači, radi. Možemo iz jedne mreže da zovemo drugi IP telefon. Znači, bitno je ovde da samo odvojimo pozivne brojeve za jednu grupaciju telefona da bi mogli da izrutiramo odjednom više telefona, odnosno jednu grupaciju telefona.